ntago byoroshye bakunzi baruhuka Empire News byakomeye cyane kuri tele y'imirwano ndetse ariko kandi byakomeye cyane ni Kinshasa. Ese turaherehe turekere ko ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi twebwe twaraje kugira ngo tubagezeho cyangwa se tubasobanurire ibiba bidasobanutse mu bice bigiye bitandukanye. Ni Nelson aka machine gun za Jabal nyine bagazime ko kuranja family komanda bitarama mpari binakuba mpari, niyo mpamvu hose mpabera icyarimwe kugira ngo mbasobanurire byinshi biba bigiye bitandukanye. Turagaruka ku ndege yemerewe FDLR yo kugira ngo ifate Bukavu ndetse ariko kandi n'indege zitazerekeza Uvira kurwana guhangana n'umutwe w'inyeshyamba w'intare za Sanambwe kugira ngo bakure mu bice mu by'ukuri bamaze kuba wakigarurira. Ariko kandi ibi byose bikaba byatumye umutwe nyeshyamba nawo ufata gahunda ikomeye cyane yo kubana kandi wakataka Uvira mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo utari witeguye. Mu yandi magambo ibyo bari gukora n'ibitero byose bari gupanga bitumye umutwe nyeshyamba M23 nawo mu by'ukuri ukora icyo utari wamaze kuba utegura ko wakora. Ibi byose n'abantu mwe ni ibintu bitugezeho muri ikano kanya. Ese ni biki? Nibyo tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange bakunzi baruka Empire News. Turajya Kinshasa kuri kudeta iri kunugwanugwa cyangwa se uyu mugabo yamaze kuba ahushwa kudeta tutaramenya aho yaturutse mw'abantu mwe byamaze kuba bihinduka ahangaha Kinshasa. Munyemerere turebera hamwe rero amakuru agizwe amakuru mu by'ukuri ari kugenda acacara hirya no hino muri axe zigiye zitandukanye ndetse ariko kandi n'amakuru ari kuri tele y'imirwano kera kabaye n'amakuru atugezwa muri kano kanya n'amakuru ameze gute rero. Hanyuma twihuze cyane rero munyemerere duherere kuri FDLR cyangwa se mu by'ukuri turahita tukwerekeza no kuri icyo gitero cy'indege, ariko munyemerere duhere kuri FDLR yamaze kuba ihabwa indege cyangwa se yemererwa indege kugira ngo yigarurire Bukavu. Ese ino operation imeze gute? Ni operation ikomeye cyane iri ku bice bigiye bitandukanye ikomeje kugenda icicikana hirya no hino, aho rero ubu tuvugana umutwe nyeshyamba cyangwa se umutwe w'abajenosideri basize bakoze amarorerwa muri 94 mu Rwanda wamaze kwemererwa indege zirimo drone zirimo ndetse n'akajugujugu zo kuba bagira ngo bigarurire mu kibuga cy'indege cy'Akavumu ndetse yewe na Bukavu. Ni nyuma y'uko twabaza kuba tumenya amakuru yuko abo bajenosideri bamaze kubamanuka mu bice bigeze kuri 4 ndetse abandi bari guturuka mu gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi batorezwa muri mu gace bita muri Ruyigi. Ni Ruyigi munyibutse neza cyane, ni Ruyigi muri Ruyigi yego ndumva ari muri Ruyigi maybe hafa ngaho. Abandi bakaba bari mu Kiriba cyangwa se bari mu Kibira cyangwa se mu Kibira uraza kubyita uko bishaka. Abo bose bakaba bari gukusanywa rero, bamwe muri bo kugira ngo boherezwe iminembwe, abandi kugira ngo boherezwe ahangaha nyine Bukavu ndetse abandi kugira ngo babe batayari mu by'ukuri kuba bahungabanya umutekano w'abanyarwanda muri rusange. Ariko ahangaha yose akaba ari amakuru akomeje kugenda atugeraho mu buryo ngo cyangwa ubundi. Amakuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho mu bice bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi na amakuru yamaze kuba atugeraho agera kuri ruhuka Empire News avuga ko rero mu by'ukuri ibi byose byatumye umutwe nyeshyamba nawo ukora icyo utari wateguye gukora. Uyu munsi kwa kabiri byari biteganyijwe ko mu by'ukuri ari bwo agahenge gashyirwaho amasezerano ndetse niko bari bahawe idoha iyo ngiyo muri Qatar, ariko siko byagenze. Ahubwo mu by'ukuri nyuma y'umunsi umwe wonyine gusa bavuye idoha nibwo leta ya Kinshasa yatangije urugamba. Ndetse mu by'ukuri ihitimanura ingabo 60,000 kugira ngo zigote ibirindiro byose birimo umutwe nyeshyamba za M23. Amakuru tugeraho atubwira iki? Amakuru atubwira ko ibi byose by'ubwo byabaye ntago M23 igeze bitindaho nayo yasikora reinforcement ndetse ubu tuvugana M23 ikabikiri gukora reinforcement muri axes zose zigiye zitandukanye. Amakuru dufite rero FDLR nyuma yuko yamaze kuvuga ko igiye kwigabagaba mu bice bigiye bitandukanye ndetse bamwe muri bo bakaba bamaze no kugira iminembwe. Amakuru arambwira ko ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane ahangaha muri Kavumu ku kibuga cy'indege, amakuru avuga ko rero ngo bamaze kuba bari gutegura uburyo bari buze kwataka ngo bakabanza bagakuramo ikibuga cy'indege mu byo kuri cy'Akavumu ngo akaba ariho babona aho baparika cyangwa se indege zabo zirandinga zigiye kujya zizana abasirikare cyangwa se abicanyi kugira ngo bamanuke muri access zigiye zitandukanye basangayo FDLR. Ntago baza kwibagirwa Foka Mike niwe uri gukusanya wazarendo ziri muri Site Kivu muri access zigiye zitandukanye kugira ngo bose bafatire hamwe batake Uvira. Amakuru dufite nameze gute? Bisa nkaho nta bushobozi bagifite bwo guha bahagarika uyu mutwe nyeshyamba gufata umujyi wa Uvira, ahubwo basa nkaho
mu by'ukuri bari gufata umwanzuro wo gushaka kwataka Bukavu, noneho bakareka M23 ikakumya yanzika ku buryo bya za Uvira, noneho bakayihera inyuma mu mugongo. Amakuru avuga ko ngo mu gihe baba bafashe Bukavu cyangwa se n'ikibuga cy'indege, bahita bazamuka bataka berekeza Minova ndetse na za Karehe, berekeza muri bino bice bakaza guhingukira mu za Goma, abandi bagahera muri Nord Kivu kuko muri kumva urugamba rukomeza kugenda rwatakana, ndetse abandi bagaturuka mu bice bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu mwumva ngo hari ibitero byagabwe igoma. Biragaragara ko hari ikintu gikomeye cyane bari gupanga, bisa nkaho bashaka guhuriza hamwe ngo bakaba bakisubiza umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu. Ibi murabizi ko hashize iminsi mike cyane bitangajwe bivuga ko ngo bashaka gukora igishoboka cyose bakagaba igitero gitunguranye, bakaba bakisubiza Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Amakuru dufite atugeraho amakuru mu by'ukuri asesuye kandi atosoye, tuba twamaze kuba dutohoza ku buryo bukomeye cyane. Biravuga ko ngo abagiye kuri igishoboka cyose nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yohereje ingabo nyinshi cyane, harimo ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'izi ndege zigiye kurasira muri access zigiye zitandukanye, ngo ku buryo bagiye kurwana intambara ya nyuma ngo yo guhagarika M23 ndetse no kwisubiza inyuma aho yaba iherereye hanga muri Runingo, Kiriba, Sange, Katogota ndetse na Kaziba ndetse na Kamanyora. Ariko M23 ngo barashaka kubahuriza hamwe na Bukavu, ngo bagaturuka Bukavu abandi bagaturuka muri bice. Ariko umutwe nyeshyamba M23 nawe wamaze kumenya mu by'ukuri ubwenge hakiri kare, abatasi bayo bamaze gukora igishoboka cyose. Ni nyuma y'uko rero nabo batumije ingabo ziri mu kigo cya Rumangabo ndetse n'izindi ziri muri access zitandukanye kumanuka, ndetse bakaza gutanga umusada. Bamwe bakaza kurinda Kamanyora kugira ngo hatagira umuntu yinjirira, abandi bakarinda Kaziba ndetse na Gatogota. Muri rusange ni ibice byamaze gufatwa, bashaka kubanza gushyiraho defense cyangwa se bashaka kubanza guhagarika. Amakuru avuga ko rero ngo abasirikare b'abakomando ngo akaribo bagiye kurwana urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira, ngo byapanzwe bite rero. Ni nyuma kumenya neza ko leta Kinshasa iri gukora reinforcement ndetse igiye gukoresha indege, ndetse bari gufatanya n'igihugu cy'u Burundi ngo kuzana ingabo nyinshi cyane kugira ngo babashe kuba basubiza mutwe nyishyamba ya 23 inyuma. Nabo bakoze igishoboka cyose nyuma y'uko ubutasi bwabo bukomeje kugenda bukora akazi katoroshye cyangwa se akazi kadasanzwe. Ese bihagaze bite? Amakuru tugira haratubwira ko bamaze guhaguruka ndetse kandi nta muntu n'umwe ushobora kubasubiza inyuma. Ibi byose byatumye rero umutwe nyeshyamba uvuga ati natwe turaza kubafatirana mpaka ntabwo tuza gutuma batugeraho, ndetse izi ndege bakaba bamaze kuzivugutura umuti ngo mu gihe zaba zigeze kuri tere y'imirwano. Amakuru avuga ko umutwe nyeshyamba wa M23 wamaze kubavugutira umuti uzana ibya bikoresho byabo bihanura indege ndetse n'amadrone, ndetse bivuga ko wazanye igikoresho karabutaka gifite sensa ikomeye cyane. Ese iyi sensa ni yihe? Ni sensa byibuze ngo yumva indege ibyibuze iri muri metero cyangwa se mu kilometero kimwe mu by'ukuri, cyangwa se mu metero 2, ngo ikaba yayihanura, ngo kandi ni igikoresho cyangwa se ni igikoresho gikurikira urusaku rw'indege ndetse n'igikoresho kabuhariwe gishobora guhanura drone. Mu yandi magambo ni ubwirinzi bwamaze kumanuka, ndetse bivuga ko hari n'ubwirinzi bwamaze kuba bujyanwa muri Minembwe kubera ko ngo ari indege zikunze kwibasira cyane. Amakuru avuga ko umutwe nyeshyamba ngo wakomeje mu by'ukuri kuvuga ko uzarwanira abaturage mpaka, ngo kandi uzajya gukora ikintu cyose kishimisha abaturage. Ibi byose rero bikaba byavuze ko ubutasi bwabo bwamaze guhishura rikomeye cyane yuko ngo bagiye kwatakwa muri access zose, ariko ngo bakaba bamaze kubafata umwanzuro ngo uko bagiye gukora. Wakibaza ngo ni iki bagiye gukora? Amakuru dufite avuga ko umutwe nyeshyamba wavuze ko ugiye kwataka, ndetse ngo warutegereje itangazo cyangwa se message iva kwa General Emmanuel Sutari Makenga. Uyu ni umugaba mukuru w'igisirikare cya 23, ndetse wamaze kuvuga ko ngo nibaramuka bahawe iyo message bari batangira kwataka. Ni mu gihe ngo bategereje ko byibuze uyu mutwe nyeshyamba bawatakangwa hano muri Runingo. Amakuru avuga ko ibirindiro byabo byamaze gutegurwa kuba byaraswaho isaha n'isaha, ndetse ngo abakomando b'abanye Colombia bamanutse bano bacancuro bakamanukana n'ingabo za FDNB zidatinye, zimwe zitagira ubwoba. Abakora avuga ko bazanye intoranywa ndetse zamaze gutoranywa. Mu by'ukuri mu yandi magambo FDNB yatoranyije abeza mu beza, best in the best. FDNB yabatoranyije, ndetse ariko kandi abanye Colombia nabo batoranyijemo abeza mu beza, best in the best, ngo kugira ngo babashe mu by'ukuri kuba bahagarika uru rugamba.
amakuru dufite aratubwira iki cyangwa se aratugeza ku ki? Amakuru atubwira ko ngo abakomando batoranyijwe best in the best cyangwa se abeza mu beza ngo nibo bagiye kuza kuba bahagarika uyu mutwe nyeshyamba bahereye anga muri Runingo. Agace ka Runingo rero kamaze kuba gatera ubwoba leta ya Kinshasa ndetse na FDNB. Ese amakuru atubwira iki? Ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda tugeraho muri kano kanya. Ni amakuru aryoheye amatwi, aryoheye n'amaso, byamaze kuba bikomeye cyane. Ese bihagaze bite? Bihagaze bite? Nyaboneka ni muze mu manatwe, ni muze mu manatwe mu by'ukuri myumvira amakuru aryoshye cyane. Byakomeye nongere bisubiremo ngo byakomeye nongere mbisubiremo. Sinzi niba muri kubyumva mubwira ko byakomeye, nongere mbisubiremo ngo byakomeye tayari 5/5. Ngayo nguko ibyo biri kubera muri access zigiye zitandukanye. 5 kuri kagenzi kako, urugamba rwamaze kuba urugamba. Ko bimeze kabisa nkuko yarari kugenda abibabwira neza cyane 5 kuri kagenzi kako, ati ibintu byahinduye isura, ibintu byakomeye bimeze nabi cyane 5 kuri kagenzi kako. Nange rero nkaba ndagarutse ngafashemo n'amakuru akomeye cyane muri uyu umugoroba tubazaniye amwe mu makuru ari kuvugwa muri aya masaha kabisa. Hano ku rugamba rero rwamaze kuba aruhindura isura. Umutwe wa 23 uri mu kazi gateye ubwoba, uri mu kazi ko guhashya coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, kuko kuva mu masaha mu gitondo kugeza amaginga yangaya ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara yuko nta mikino, haba ku ruhande rwa uyu mutwe wa M23 haba no ku ruhande rwa FARDC. Ibyo byose rero bikubiye mu makuru tugiye kugenda atubabwira neza cyane 5 kuri kagenzi kako. Wahageze nta handi nahangaha ugomba kujya wumva amakuru muri rusange. Twihuse cyane munyemerere tunyarukire muri territoire n'ubundi ya Warikare. Je niho nise nandikira aya makuru. Muri Warikare byifashe bite rero, urugamba rumeze rute? Tera gatebe gatoya nkubwire kuko imirwano yamaze kuba ifata indi ntera. Ani mu masaha kuva mu masaha mu gitondo kugeza maginga yangaya urugamba rwafashe indi ntera, kuko ibitero byabayeho byagabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, FDNB ndetse n'aba abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR. aho rero bagerageje ibitero bikomeye cyane kubigaba kuri uyu mutwe wa 23, ariko bikarangira bitabakundiye, ahubwo bikarangira ivumbi ribaye nkaho ribatumukanye, bakabura uko babigenza, bagakubitirwa mu nguni zose. Kuri ubu tuvugana rero aho rero urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru akomeye cyane kandi ari kuvugwa nanone muri zino axe uko obyifashe nuko obihagaze. Biravugwa ko kandi umutwe wa 23 uri kuhangana na FARDC ku rwego rwo hejuru cyane kugeza maginga yangaya. Ya makuru ndi kugenda nkurura avuga ko kandi bino bitero byabayeho byabashije kugira agutya kugira ngo wenda bigira abasirikare bamwe na bamwe muri M23 bihitana, ariko nubundi birangira bigenze bite? Birangira byanze kabisa. Aho rero ba M23 amaze kuba ikubitira hasi no hejuru. Kuri ubu tuvugana muri satere y'aka gace n'ubundi kano gace ka Warikare, by'umwihariko kano gace ka Ping haberemo urugamba rukomeye cyane, ariko n'umutwe wa 23 ukabasha kugira gute kwigarurira tuno duce n'ubundi tubarizwa muri iyi axe muri rusange. Amakuru akomeye cyane aravuga ko ibitero byabayeho byasumbirije cyane umutwe wa 23, aho bageragezaga kubagaba bitero, ariko bano nabo bakakora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barinde kandi banarinde bino bitero kugira ngo bitaza kuba bigabwa mu bice byose babarizwamo ndetse n'ahabarizwa abasivile. Amakuru avuga iki rero? Amakuru avuga ko bano barwanyi ba 23 kandi bari gutabaza bavuga ati ibi ni ibiki kubera iki leta Kinshasa tuba turi mu masezerano ariko ikatugabaho ibitero. Ibi bintu ntago byemewe, ibi bintu ntago ari byiza. Ati kubwizo mpamvu rero mu gihe leta Kinshasa idafite gahunda yo guhagarika imirwano, natwe tubabwiye ko kandi tugiye kwigarurira ibice byinshi cyane kandi mu gihe gito cyane, muraza kuba mubyibonera neza cyane 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma rero bikaba bigize gute? Bikaba bitumye
M23 yigarurira uduce ndetse n'utundi dukaritsiye twinshi cyane tugiye dutandukanye tubarizwa hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gice cya Warikare. Uti byifashe bite rero? Updating, breaking news, amakuru akomeye cyane. Breaking news irivuga ngo breaking news munyumve neza cyane. Nonaha amakuru agezweho aravuga ko M23 ikubite areba inzega abantu basirikare n'ubundi bari hano mu gace ka Gasheberi. Ahanga na agace kabarizwa hano muri territoire ya Warikare, by'umwihariko kegeranye n'akandi gace kitwa Kibati duherereye hano muri groupe kabisa. Ngiye kubabwira neza cyane, yafatiwe mu duce tugeze muri dutatu kuri uyu munsi. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru avuga yuko mano barwanyi ba M23 ubwo bari biturije bimereye neza cyane, ibitero birabatunguye bibagabwaho neza cyane, ariko birangiye bakoze iki? Birangiye bakoze icyo bita gusubiza inyuma ibitero, cyangwa se birangiye bakoze icyo bita gutungura aduyi. Bisa nkaho bari bamenye iyo operation y'ibitero byari bigiye kubagabwaho, bo bamaze kubimenya bigenda bite rero? Barabihindura birangira bahindutse FARDC ku rwego rwo hejuru cyane, babagabaho igitero karundura cyangwa se igitero simusiga. So hagati aho amakuru akomeye cyane mbazaniye aravuga ko kandi ibi bitero bibaye none ahangaha bibashije guhitanamo abazarendo batari bakeya cyane kuri ubu, aho byamaze kuba bifata indi ntera. So hagati aho ngaho rongera ngo birumvikana neza cyane ko ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba 23 mushobora kuza kumva ibintu byamaze kugira gute kuba abikomera. Hanyuma rero andi makuru akomeye cyane kandi ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibitero karundura byagabwe nanone kuri bano barwanyi ba M23, ariko bikaba bisize n'ubundi habayeho icyo nakita ko habayeho navuga ko ari ukwihorerana agata, ariko ni nko kwihorera niko bigenze. Andi makuru akomeye aravuga ko muri Rusamambo hiwe mu mirwano ikomeye cyane kugeza ubu ngubu rero magingo aya ngaya ibi bitero bibayeho bikaba bitumye FARDC wazarendo bahura n'ibyago bikomeye cyane, kuko bakubiswe inshuro mu minota bike cyane nk'iyo guhumbya izasarambwe ziba zirambutse neza cyane, ziba zinjiye hano neza cyane muri za Nyabyondo. So ubwo Nyabyondo naho hari kuberamo isibaniro ku rwego rwo hejuru cyane, ibitero byiriwemo kugeza amasaha byakomeye nyaboneka, wazarendo zihuye n'ibyago bikomeye cyane kuko bari kuraswa ku rwego rwo hejuru cyane. Andi makuru akomeye cyane mbafitiye ni amakuru ari kuvugwa hano muri Rucuro byifashe bite rero? Sobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ubundi iyo twamaze kurugafatamo nta kintu kijya kigucika. None muri Rucuro ahantu mu ishyamba rya Gahororo hari kumvikanamo amasasu akomeye cyane, amasasu y'ibitero byagabwe na za wazarendo, ariko ibingibi bikaba bishije cyangwa se birangiye bano barwanyi ba 23 bagize bate babashije gukubita ikwarison n'ubundi yari bagabyeho ibitero ku buryo bukomeye cyane. Hari amakuru nakomeje kugenda mbona M23 ikomeje guteka abantu mu mazi y'amashyuza ngabarizwa muri territoire ya Rucuro, ariko aya makuru ntago nayizera 100%. Cyo nababwira cyo nuko nyine yo babakubise ubwo bahabasanze n'ubundi bahanabatamoda bano barwanyi ba M23 nabo sigaye mbona nta mpuwe nta n'imiyaga bagishyiramo wazarendo cyangwa se FDLR. Mu gihe cyari cyo cyose bagerageje guhungabanya umutekano tayari bibaye ngombwa nayo mazi bayagushyiramo. So andi makuru akomeye cyane kandi ari kuvugwa na amasuku, operation z'amasuku zakozwe kuri uyu munsi n'ubundi ahangaha muri territoire Isubuni Nyiragongo, hagati aho ngaho mu gace ka za Sake. Yego ahangaha rero habonetsemo gukorwa amasuku, yego habereyemo amasuku kuri uyu munsi kabisa, aho amasuku rero yiri wakora akaba nafatiwemo abazarendo batari bakeya. Andi makuru akomeye ni hano muri Nyiragongo neza cyane mu Kirunga hagati hakozwemo operation kandi zo guhiga FDLR, ibiro bikaba bimaze iminsi bikorwa n'uyu mutwe wa 23. So byo rero ngira ngo birumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, we nta kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe, hanyuma tukayatubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako.
hanyuma andi makuru twihuta cyane twihuta n'andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa none ahangaha, reka mabwire ko ahitwa Nyabibwe. Ahangaha ni muri teritwari ya Karehe, ukomeje gatoya ukinjira ahantu bita muri Katana, haravugwamo urugamba rukomeye cyane rwa Wazalendo ziri gushaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko bikaba byabangiye byababereye ibibazo ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero byakomeje kugenda bifata indi ntera mw'abantu mwe, aho bano barwanyi barwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa bo bari gukora iyo bwabaga ngo barebe niba bagira gute bakisubiza tumwe mu bice tugiye dutandukanye n'ubundi babarizwagamo, ariko kuri ubu batakibarizwamo. Turimo bano barwanyi ba M23 bakaba bari gushaka kutwigarurira, ariko bikaba byababereye ikibazo gikomeye cyane, aho rero kuri uyu munsi n'ubundi bagiye babigerageza ariko byanze kuko bagerageje no kugaba ibitero muri Kavumu biranga neza burundu. M23 irabananira, birangiye bagira gute basubira inyuma, buri wese yerekeza aho yaturutse. Abahungiye mu ishyamba rya Kauzbiega bahuye n'ibyago bikomeye cyane, kuko abasirikare badasanzwe mu mutwe wa M23 bari binjiyemo gukoreramo operation n'undi zigamije kubahiga. Ibyo byose rero ngira ngo mwamaze kuba mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nta byinshi mvuze, jenoside ikomeje gutegurwa mu Minembwe, iyi ngiyi igirwamo uruhare n'intera hamwe za FDLR, ndetse bivugwa ko hari n'abasirikare b'u Burundi babyivangamo. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje nabyo kugenda binugwanugwa, bisa nkaho bishaka gushyirwa mu bikorwa, ariko bikaba byanze. Bajya bavuga ngo Imana abanyamurenge basenga igibumvira, ikabategekera gutsinda kw'aba basore batwirwaneho, hanyuma bagatsinda urugamba kugira ngo ibitero byari kubahitana Imana ibibarenze uwo munsi. Isengesho basenze rero ryumviswe n'Imana, hanyuma igira gutya ihagarika ibitero karundura byari bibateganyijweho. So gira ngo byumvikane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero mbabwiye ko amakuru yarayo, sinaba mbabeshye. Ubwo ngubwo mukomeze mugende mukanda kuri subscribe kugira ngo mutazamucikwa n'amakuru nk'aya ngaya tuzajya tugenda tubagezaho. Jye nitwa Pacific, iyi ni Ruka Impa News. Dusubire mu makuru yacu akurikira amasaha mu gitondo. Bye bye.